Anda sedang live. Oh sudah. Om Swastiastu. Tahun ada nak balik niki. Mencoba live streaming. Carita sana jagi bakte yang beli made. Ulap baru. Carita sana jaga bakte yang beli made. Mamurde dempu awang. Oke, baru ada penonton nih. Ayo. Walaupun belum ada penonton, kita mulai saja. Oh, dua penonton. Ini untuk pertama kalinya beli made live stream. Ada satu wakak dari Beli Satria Krab. Udah ada bentar bang ngelag dari Red White Ski. Ampura cungguh tiga genit. Sudah ada 3. 4. Om Swastiastu. Sane dumun ring seri ka pertama titiang sampun nyeritiang pengarsan ide Sang Prabu Kauripan ngambil istri penawing katula oleh ide Prameswari. Nike sane mawinan ide Sang Prabu kalintang duke raris nitahan Bupati lan bale baduane ngejuk ide Sang Prameswari. Ide Sang Prameswari kajuk kategul tur kagenahan di beten bengbengan siape. Niko mawinan ido ngancan dino, ngancan tiba, ngancan warso, ngelintang kiris utawi berat. Santukan nenten kayun ngajak. Tain siapa mah duduk dan sirah hidung. Nganti mamujo sekadi ketung. Tain siapa mah duduk ring sirah hidung Sang Prameswari. Sana makin asapunapi putra nide maka 3 risampun kaentungan ke tengah alase. Makin cerita yang titiang i kaki dukuh sedek ngalih sang di tengah alase. Rike raris ipun i kaki dukuh ningah suara tangis anak alit uling i kaki dukuh diongkol punyan kayu rembun. Miknya ke atasin pak. Nah, i kaki dukuh raris nakena ringana alit dipunike. Utuh cening aja telu, cening uleng tinjo. Kemudian cening dini ngeleng di tengah halase. Asapunika ditaken i kaki dukuh. Tekening ido Raden Mantri maka 3. Kecawis raris oleh Raden Mantri sane pinih dhuwur. Sawetara yusan ide Raden Mantri sane pinih dhuwur wantah pitung tiba. Ide nguninganya ide lan semeton ide ne malih kalih wantah okan Sang Prabu Kauripan. Nanging lacur wenten buwut ring puri. Kemalih
Ibu Prameswari kategul di beten kanang siapa tapi kalih semedon idone kantungan ke tengah alas miragi atur Raden Mantri sekalipun itu sedih pisan nih kaki duku santukan aku tawi ngentungan panen sayang makin ring beburon segala-galak singo segala-galak macan pusing taen nganti ngamah utawi ngentungan piana kapiangan kaki duku miragi Raden Mantri nike mawinan kaki duku raris ngajak Raden Mantri maka ketiga ke pono ipune genah pono ipune di sisi nalase dikeraris kaki duku ngupo pira anak maka mapan ide Raden Galuh sanepine halit kantun kereng masusu raris kaki duku sabilang wai ngererehan empehan kidang nah, menawi nenten uning empehan punika susu kemawinan pekak duku utawi kaki duku serahina-rahina sedina-dina ngererehan Raden kasuwen-suwen mungkin cerita yang titiang ide Raden Galuh sareng rekannya maka kalih Raden Mantri sampun pada dhuwur sampun truno bajan kaki duku mice yang pesengan ring ide Raden Mantri sanepine dhuwur pesengan ide Raden Mantri Jayasmara arin ide Raden Mantri Wedasmara ide Raden Galuh kapica pesengan ide Raden Galuh Ambar pun Raden Galuh sareng Raden Mantri pada dhuwur utawi anom-anom rika raris kaki dukuh mabesen kapini ide Raden Mantri taler ide Raden Galuh utuh Ratu Raden Mantri Ratu Raden Galuh junjungan titiang sane makin peka sampun ngancan tuwo sampun ngesengkau sampun puput ayah-ayah peka di mercepade peka pacang ngungsi Sunioloko nanging sudurung peka pacang ningal Ratu Raden Mantri sareng Ratu Raden Galuh niki pice yang peka tekeni ratu niki mawasta gadung niki mawasta alang-alang tawi ambengan kegunanya wantah angin senjata rikale ngarep mesah-mesah di ratu pamekasnya ngerebut puri kauripane ratu niki gadung angin ratu negul watek balawadua utawi mesah-mesah palungguh di ratu amengan puniki angin ratu rikale ngarseyan mesah di ratu mando padem walian ide Raden Prameswari mando malih mapupul sareng ide Raden Prabu taler mapupul sareng Ratu Raden Mantri kalih Raden Galuh nah sedurung peka pacang ngungsi Sunioloko peka sampun nyadian perahu emas di sisin pasisi
Prau masih punika sampun taler jangkepang peka antuk sarwa mulai. Kaula taler sampun saya yang peka sane arse pacangnya raga ring palungguh iratu. Wantahasa punika sudarmaning peka maurip kemerca pada puniki menawi sampun kasurat katitah oleh ide yang pramukawi mangde peka preside mice yang pemargi ngwales utawi ngerebut puri kauripane punika semalih nyelametang ide sang prameswari. Ri sampun peka pecah sampun nangi ratu pas banget duka utawi kapiangan kapining peka wantah amone tubuh peka ngayahin ratu ngayah ring merca padene asa punika tutur ikaki dukuh kapining ide Raden Mantri sareng Raden Galuh maka sami kapiangan maka sami ngetelen toyan panon santukan sampun nganggep ikak dukuh punika sekadi pekak pedidi. Nah, gelisah cerita benya semene sekadi sane sampun kawinannya oleh ikak dukuh. Nenten wenten ikaki dukuh ring ponoknya. Katos tengahi kejantosan taler dan kepangihin. Itu mawinan raris Raden Mantri Jayasmara mebawasan sareng Raden Mantri Wedasmara sareng Raden Mawati mande nagingin pinunas ikaki dukuh. Maka tiga raris ningal ponok fungsi ke pesisi Sayuwakti. Ring pasisi sampun wenten perahu emas jangkep sarwa mule angin ajeng-ajengan serahina-rahina. Punika taler wenten sampun sudra utawi panyak sane sampun kasaya gaya oleh ipekak dukuh utawi kaki dukuh. Nika mawinan nenten ragu raris ide Raden Mantri sareng Raden Galuh munggah ke praune. Raris praune kadayung oleh kawula sane sampun kasaya gaya. Gelisah carita sane mangkin sampun tiba ring pelabuhan. Setiba ring pelabuhan ide Raden Mantri setada nika yang ring wong ring pasisi sane kepangihin yening ide pacang arsa nyumas anak istri kiris sane maketu tain sampul sane maketu utawi magelungan tain siap ring pelabuhan sane ka pertama ten wenten raris malih kawula nayung perahu tiba raris ring pelabuhan malih enten taler wenten orti jadi pacang anak ngadol anak istri kiris magelungan tain siap amur kukusan malih katinggalin pelabuhan punika. Nah bawa satu mungkin sampun tiba ring pelabuhan wewidangan puri kauripan. Iko raris Raden Mantri Anjasmara taler metaken-taken ring wong ring pasisi sane kapangihin sirauning wenten sane jadi ngatola istri magelungan tain siap amul kukusan. Kapireng raris orti ring pasisi punika nilimur penawing ring puri kauripan. Nah, nilimur puniki sane ngawenang biuda buut ring puri.
sangkaning nilimur mapinunas ring Ida Sang Prabu mangdo negul Prameswari taler ngentungang okan-okan idone kedagingin oleh Ida Sang Prabu sane kasmaran. Disampun Ida Prameswari kategul okan-okan idone kantungan Prabu ngambil nilimur dados penawi. Ya, makin cerita yang tidak makin ribut. Beliagung wow pisan miragi orti ring pasisi talar orti ring bencingah wenten anak runo bagus sanengar saya jagi numas anak istri kiris magelungan taen siap kukus sane cak niki sedang luwunge beliagung sedang luwunge Gusti Prabu napi napi tiang uningayang sedang luwunge santukan Gusti Prabu maduwe anak istri kiris magelungan taen siap amul kukus sane napi niki Sang Prameswari cangol genong buhana lu berang bun sado magelungan taen siap ada pengitra adap asa puniku pangideh nilimur kapining Gusti Prabu santukan Gusti Prabu kasemaran jatuh cinta berat kapining nilimur malih ke daging Ida Sang Prabu raris nitahan Pupatih mangdo ngambil Ida Prameswari ring kandang siapa raris kadol ke penepi siring di sisin pasir pelabuhan kemudian Pupatih ngemargian tika Sang Prabu Pupatih raris nitahan baluwadane ngambil ide ris sane sampun ten ngerayunan atibanan merasa tekening ragani done kagosok raris ide Sang Prameswari katumas ring pelabuhan mal pisan tumbas teken ide Raden Mantri santukan api akeh ide Raden Mantri menduwejina santukan ikaki dukuh sampun nyaga yang sarbo mule mas-masan Cina ring perahu mas punika wah kenal pisan Gusti Prabu disampun boleh emas sane akeh pisan makin cerita yang titiang ring perahu ide Sang Prameswari kabersihin siramin taler kantor sangan ide kapinokan maka sama Raden Mantri maka kalih kenten taler Raden Galuh mata tangisan rikalo nyiramin lan ngesehin wastran biang itu taler katurin bubuh ngancan dino raris wenten bayu Ida Sang Prameswari raris ngandike ring anak truno jeget sane sampun emas utuh anak truno bagus taler anak istri jeget sapo siro ke ragu yang olas numas titia taler umpuhin titiang riki ring penepi siro titiang sampun enten madue sapo siro sampai anak telung sampun tandungan tengah alase anggon kena titiang itu wantah nemu sengsara risa punika bawas itu Sang Prameswari maka sami okan-okan idone menangis dikoraris itu Raden Mantri nguningannya wantah itu kesarangnya nari-nari wantah itu Sang Prameswari okan itu Sang Prabu Kawrita
Mira ngatur anak truno bagus anak jeket sekalipun ikut mau wah garji pisan menahi desang prameswari niku mawenan ngancam seger ide di kayunan ide neraris melekur rokan-rokan ide niku taler Raden Mantri sarang Raden Galuh taler melekur sambil menangis ring harapan biang ide mungkin maka sami sampun bagio niki ide sang prameswari sampun katunu ring okanidone maka tiga punika taler Raden Mantri Raden Galuh sampun taler matemu ring biang ide sane mangkin Raden Mantri nyurat suwale patra jadi nang tangido sang Prabu Kaurepan Mayuda taler nang tangin balo waduane sami Mayuda ngetohin puri suwalo patrone punika raris kabakte oleh duta itu Raden Mantri ke puri sapunapi penampian itu sang Prabu Dursang jantosang selanturnya nih ring satu Bali channel nah mangga titiang ngancan seneng ngancan semangat mesako Dursang titiang nunas like nunas subscribe kleneng titiangnya pentil taler bijayang antar asa punika demen beli made masatwo ngiring sinab antuk Ramasanti Om Santi 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 Om akhiri streaming akhiri deh